Fungono kirimashisa patimung patika training klai tongmani wo bai kwlaikha Air Force birkhung tangsalni fungo damsar tamui soti bachi babo Telangana ni Dindigate Air Force Academy wo training khlaimani jora bo bai kwlaikha birkhung patimungo khoroni pilot ni langma arika hni saimankha Air Force ni khorokhe samung khlaine saklaikha tangsalni fungo Telangana ni Dindigate Air Force ni training khlai tongmani jora bo pilot trainer birkhung bai kwlaikha khoroksa instructor te cadet tongmani a birkhung bisingo patimungo Air Force pilot ni langma arikha fiaba Air Force ni bkhakte statement o simi sago dukhu manka hne sajaka thimani aborok tabuk phano saimeyako statement saklaijaka Hyderabad Air Force Academy wo routine training ongai tongmani jarawa atomsakhe abo hai patimung patikha bai kwlaikha PC 7MK1 trainer aircraft bobo haike abo hai patimung patikha abo rok tabuk phano saimayako Air Force ni bkhakte kahamke najri naikolani bagui gosimung rijaka Bureau report Kokkhorang।